Gede gedor dashin Meghalaya bagi pedang sembai pi barosh ketuk kubor benta kejan mit. Shawan paji kubor ki banyak nginya petrai ki mat bakongsan. Lapin long ye keji rakis ni like Lloyd Gary ha Southwest Garo Hills Riboy bat Jawai himin kesni. Kintat ubat sos kena sotun ba karoi kapal jong Jilla Meghalaya kawandra ekajing stay hajorabat kedawi kijing kibala banmi na surok NHAI. Aipor Kajantia National Council Shihosni ke Sarkar halor kamati marpo Kindo halom Sarman But kintu Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi yaki seng sang perthai ban kershan yaki jing hak ke balai-balai na kesispa na kebintang yakin thai ha parlimen bat yen dorbar hau ain ke Jilla. Minta nginya pai shwa shagi kubor na ke Jilla. La rakhi ya kesni like Lloyd ke baprapho da kemensim ri ha keleng ke Jilla Meghalaya hinin kesni ha kabala penlong igi program ha ampati amlarem ribhoi bat ha jawai ha kini kijing rakhi la penlong ke jingin teu lama kijing yai parade kijing ko march past bat ki program culture ha ampati u MLA kamau kerwat uba renikten lingdo tongkhar ula lej panjurip ye kejingya parit jengki live sangut kisipai kabala pelai pai ba e ko jngok kai perthei kabai ke South West Garo Hills ha amlarem u MLA kamau kayau ula uba nujor ki sungo ula wan mention bentai kejingit rakhe ha kabagas jing sok high secondary school kala yo e kejing job ha kejing ko march pass la ai khuble rui ka to ka ni ki rio shimet ba ki jakat rekam ki bala no senyang ha ka puli puthi ka koi ka khya ka jing sakri pai ba bat ka jing pen roi ka imlang sa lang. And Independence Day is incomplete without paying our heartfelt tribute to the contribution and selfless sacrifice of our armed forces, police, fire and emergency services whose unwavering dedication safeguards our nation and its people. We also honor Meghalaya valiant heroes Utirot Singh, Ukiangnongba and Patokan and Sangma who paid the price we can never repay just so we could live a fulfilled life and whose indomitable spirit continues to inspire us. Menteri ke Sarkar Jilla Badru MLA ke Jirang ubat sos hina sotun ula kinta ye kijing keno bagi kampen roy hakaliang jong ulom ke Meghalaya kidei ki bawanra e kijing shlei hajorabat habai kren wakilat bathai kubor ubat sotun ula ong bakaroy ka paru kadangdan hapedeng kijing train hakaliang ka Assam ula ajing mut bakajing shna surok klam akor jong ke NHAI kala bandong kadaw bashalindat jong kijing shlei Hagajuk kapor uba sotun uba badru ya ketena GAD ulaya thu bakajing terai ke Meghalaya House ke Bathemai Hanavi Mumbai kan sezdang nok shen hadian ke jing bu mau nongrim dang shen bakajing ajaka na ke Sarkar Maharashtra. I would like to also personally thank the Honorable Chief Minister of our state and then the Honorable Chief Minister of Maharashtra for the foundation stone which we have already laid on Saturday, where we have already obtained the new plot that is in Kharghal, it's in Navi Mumbai, where it will help more people who are coming to Mumbai, the Meghalaya's Mumbai. For any types of work or for treatment or for education or for any types of work where they are going to Mumbai, so it will help a lot. Kajantia National Council balelam do President ka Central Executive Committee uba sambor miling do kala tukla de kajing bisar jong Menteri Rangba ukonrat sangma halor kajing pen sngo pai ba badang shen halor kajing tmuti motion ka Shri Cement ha East Jantia Hills
ke Jantia National Council kalakin no baki nong shong shnong ki baprasha ekate ke jing bin snow pai ba ki yakindu ek jing sha khanglat but le don bor hagi pulit kat ba ke pin pau ba ke jing snow khia jongka kalong manyadai ki nong grab ki trai jaka jong ulom sarman ke seng kalakin tu ek sarkar manyadai ki nong grab ki ba shakta ban weng ye ki jing ki no ba ki don ki jing e ki ba de ba ka jaka ta ka ba ai posh posni ban chim ye ki sinjam ki ba tikna ka jindawai ka jongi kum ka jansi na do ka basdang ka lang ka basay ka ba mami kum ka jansi ni yang halar ka mangrim am nakabunta ka Sri Simon ne am nakabunta ka no gano sabi ka mangrim ka jongi ka lang ka basay ba ulum sarman ude jakarot lane ka jakpa jong ispa peli ki mangrot ki longjing mangrot ki dipan ka jakpa ka jong kina ko ulum kanyi kum ka seng ni kwa ba ka sorbar Shwa baga ni kasi pils sengi ke baga sen ka ay sarkar kan ko ni kwa baga sarkar kan la hala ke ni ke jing ke bagi try jaka ya kendu bar kamtam ke jing ke bagi ni kinong ro ya kendu namar laga menta ke sarkar ke snabjar kum ne hala ke ni kamar ke jing kini kalang sheeng in bawai ke hok ke jangi ledangim mi hasurwar ledangim ya ke lendi jong ke jing ichi Kajing ko jing kia ha ka bor yo snow but ha kajing pen pau ye kajing kong san jo kajing yo snow kalai shim ye ka phang pedeng ha kajing lang pen snow thu bala pen long the Sound Central ha Shillong Club unong seng jong ka trip pra motha upradyot bikram manikia di Burma uba ye shim benta ko kong san ula banjur ba ka bor yo snow ka long ka ba kong san na ka benta kajing ekren kajing ko jing kia ha ka bor per khat ba ka je dei ba ka imlang sa lang ka program kalawat ru ban pindu na ye ka jing sha nyau pen na ka jing bam la ba yo snow ba ban kin ti ye ka jing snow thu ka ba kham bhash phang ka jing ta jong ka ye ka jing long jing man jong ka jing im. Speaking of hearing, I think this is an issue which people don't address. This is also directly related to mental happiness. When you cannot communicate, when you cannot hear, it is normal for a senior citizen or even someone who's younger, who's got this impediment, to go into a shell. So, from what I know, that these are silent killers in a society. So, it is not something which looks alarming, but is very precious. Our smell, our taste, our hearing, these are fundamental things of what how humans operate. Communication is essential for mankind. And if we don't communicate, if we do not build bridges, if we do not talk, then we have lost a key part of who we are. Ka office jong Deputy Commissioner Ribhoy ringkat ka jingit reilang ba ka District Sports Office kila pinlong ye ka Independence Day run ka bahinyo kilometer na do yo lebay dulong nar sa NSCA Indoor Stadium umling kedai. La kawe lamai ka ni ka jingya mare the Assistant Commissioner uba JLC Menlim ka jingya mare kala sakhi ka jing shimbenta ka bashirham na kisamla ba ki reurang ba. Kani ka jing lang kalong man kinti ka jing kot jing khia ba ka jing im ka ba kot ba khia kum shi benta ban rakhe ka sni lai doit ka ba prapho la sami ki khusnam pisa bat ki trophy sha ki nong job Tangin niya pa siya kubor na kari. Menteri rang baduk kari Narendra Modi ula kintu ya barok ki seng san perthei bakin kishan ya kejing menteri kam kloy ya kejing bhak kerpang ya ki kinthei ha lok sabha bat haki yeng dor ba thau an jo ki jela la ka ba ong ba ka te kamat kam te ban long kum kejing ya le jong ka san perthei ha kejing kren jong u ha ka sngi lai doi na Redford Modi ula ong ba ki kinthei ki de ban yo khambon ki lat ki linti ban ya shimbenta ha ka ba pin wonder ya ki policy bat kejing sin charge jong ka India. आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33%
विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। Menteri Rang Bak Duk Keri Narendra Modi ulapin benaya ke jing a jing kai online baklem jing siu na ke benta ki samla pule ki bawan na ki long yeng ki baduk bat ki bapedeng ke jing yo na ke benta ki examen baper da ke jing tmu ban pinduna ya ke jing ban kia ke pisa tingka na ke benta ban net coaching ulapin benaru ya ke jing tmu ban pintepet ya ki shiklor ngut ki samla halor ke AI hakini ki snam ban wan bat pelat ya ke jing wa ya ki sap ya lek kai habaro ke keri na ke benta ki khina ki bapedeng ki reta san haduk khat san snam ban san tor ya ke sap ya lek kai jangki umodi ulo ong ba ke India ke sepediang ru ya ke Commonwealth Games house nam arhajar live ho मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। Minta ye pai shigi khu bor na ka perthai ki kinhon nong shong snong jo Kashmir ki basa shabar ki la pinlong ye kajing ki ha Belgium Italy but UK ta ka bakhot ye kajing bishar ka banabari halor kajing kin no pin Kenya ka hong long briu man briu ba kajing sha thom bor ha Pakistan occupied Jammu but Kashmir ki nong ye ki la pin pau ye kajing kishan ye ka Joint Awami Action Committee but pin pau ru ye kajing snokhya halor kajing kin no sha pin yap jong ki briu ke India kalakam ba ke Jammu Kashmir ba Ladakh ki degi binta ba kongsan jo ke India ha ka ba unong ai tien jo ke tanat ki kambari urandhir Jaiswal ulo ong ba ki ni ki nong shong snong na shabari ba ki dei ban pinlet jingmut halor ke jing ke no sha pinyap ha Pakistan occupied Jammu but Kashmir ba ye ke jing pindan kam jongka na ke binta ki kam le no na shiliang khaput. Let me say that the whole of Jammu, Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India. The issue that should concern the international community are the atrocities currently being perpetrated in the illegal Pakistan occupied Kashmir and the use of Pakistan occupied Kashmir for cross-border terrorism. Kajingking Friendship Bridge kabla tibru da ka Court Bridge ha Jerusalem kala thaba da ka rong sau bertem rong le but rong jengam ban rakhi ka si lai zoit ka ba prapo jengri India ke embassy jeng ke India Israel kala ong ba da ka jingpin e ye ki rong jeng lama ka ri India kalong ka dak jeng ka jing ye jan but ka jing ye dei ka banang roi ha deng kini ki atli kiri ka ba pin pau ye ka nyau kor iwe ka jing ye dei ha deng ki breu ba ki jing ka men na ka benta ka jing ye dei paradok ka ba klan ha kala wei Mentang ye pai shigi khu bor ye lek kai ka Umpiang Sports Club kala pau kum kala do ha ka second knockout football tournament
bala penlong da ka seng samla right nong bri hamadan umsau nong bri da ka bapindra mi ko umsau nong bri sports club da lai la iwei ha ka jingele kai final u MLA ka nong po uba Meral Bonds im ulay shimbenta ka jingelang pinhap perda ko ukong san haringkat u acting president ka RBD SA uba PS nong rum bat kiwei ki rio pau khmat ka kinhon ka bala do bat ka bawan ba ar kila yok pediang ki khusnam da ka pisa bat ki trophy ka bala samru ki khusnam best player best goalkeeper but top scorer. Tran Taro jersey number 2, Prophet Teron jersey number 18, but Promote jersey number 4. Kawan menai gajing tapti. Kedong Neng FC Syaken kala pindram ya ka dok kha da ale iwe banjok ra ya ka nam la do ha ka maulong nong tulu Independence Day Cup ka bala pinlong da ka maulong nong tulu IVCS but Sports Social Welfare and Cultural Club. U President ka Riboy District Youth Congress uba Stanwell Mani ulay shimbenta ka jingile kai final ku kong san. Kakinhon ka job kakinhon ka wan baar kila yok pediangi khusnam tegi trofi bat kapisa babak la samru i khusnam shimet ha kani kesni. Pakar kabilang bagi tim tu kita tim dengan senang kita tim jaga dandang dan cenderung berfak. Passionate. Kalimpong 17th District Open Badminton Tournament arhajar apun reo kala kunno hakyang nangba Indoor Hall Stadium hakaba khandai bulai ngut kinong elekai kala yakop hakirta baper bakinthup ka under 13, under 15, under 17, under 19 open but veteran category. La pinlong da ka West Jantia District Badminton Association hakani ka tournament kila don ki jingele kai single but double na ka benta ki shinrang but kin theiru kumjo. U Assistant Director ka Tanat Sports but Youth Affairs uba Krubok Pasa ulay shimbenta ko bukong san. Ka association kala pinko buram ru yung pasa halor ka jingno sinyang jung u siya ka roy ka par jang ki kamile kai ha ka district. National game kan gowan po kaniga wangi gawi ka im untuk aku digiyonga member hero aku wila sa thoi OMG the players kiwa irtam thari leni qualification buwa kre la damanti kiwang hagile ki la yo api medal ikre yo bati para we di UDM report ke national game preparation kre ni baga tumen pode skap ni kre sistem pandra ya kata ganam ko buron ng state dong i go district la kam yo tonto do yang ai ndai ya pila kamjo Kamairang Police A bat Katirot Singh Memorial Hospital kila long kala do ha ka jingile ka jangki shinrang bat kinthei kumjo ha ka East and West KHASI Hills District Inter Office Futsal Tournament ka baar kabala pinlong the Kamairang Officers Club ha Vincent Futsal Ground Pindeng Umyong Tip Dang. Katirot Singh Memorial Hospital kala pindram ka Deputy Commissioner A da lai la not ha ka final jangki kinthei ka ba Kamairang Police A kala pindram ka Health Department Mairang da lai la iwei ha ka final jangki shinrang ka jing tmu jang kani ka limpung ka long man kintiu ka jing koi jing khia ba jing long ka wei ha pedeng ki nong trai sarkar.
Magnus Carlsen ubawan meningkong haka perthai haka jing elek kai chess ulala ban pinne ya ka nam la du jong haka limpung Esports World Cup chess title da ka pinram yo grandmaster ka Belarus Denis Lazovic da ala not haka final ha Paris haba mikmat ya ka kinhon liquid uni unong elek kai badang lai busan snam kerta jong keri Norway uyai ne klem ulayai ne klem syarem hakani ke limpung barok kawe grandmaster keri Amerika Hikaru Nakamura ulawan ha kerdan balai hadin ba ulala ban pinram ya Uliza Firuja da saula iwe hakajing elek kai third place. Throws in a check, and here it's going to be all about the e-pawn. Nothing to be done, and Magnus knows it. Magnus Carlsen is the winner. What a game. The king stays the king, and Magnus Carlsen is 2026 EWC chess champion. And throws in a check, and here it's going to be all about the e-pawn. Nothing to be done, and Magnus knows it. Ke India kelas dang ke jing elek kai ha ke limpung FIH Hockey World Cup da ke jing job da ke pinram ya ke Wales da lai la iwe ha ke jing elek kai ke beningkong jong ke group D ha Amstelveen Netherlands u captain Hamanpreet Singh ulai alam ya ke kinhon nakmat da ke tap ar goal kat bau Sanjay Rana ulai yo ban tap ya ke goal ban yarap ya ke India ban yo lai point u Sam Welsh ulai yo ban tap ishi goal na ke benta ke Wales hadin ke ni ke jing elek kai u Harmanpreet Singh ula pinpau ke jing snow hun halot ke jing elek kai bha jo ke kin hun ba ke jing elek kai zdang ka badon jinkerman ya ke kin hun ha ke ne ka World Cup. Overall I think we played very well, so हमारा मेन वही वोटर था कि स्टेप बाय मैच हमने opportunities create करनी है and उनको outcome लेना है, and it's not about the man of match. I think doesn't matter who's scoring the goal. For us is like the goal is very important for us, so वही mindset था, उसी की तरह हमने खेला है, start अच्छा किया था. First match हमारा target था कि हम अच्छे margin से जीते, and definitely 3 goals 3 points, we are very much happy. Tim benta pat ngi nyepet ke jing long jing man ke sun beneng ha ke leng ki benta jong ke jela. Hatura ke jing shit jing kreat ke sun beneng ke bekiu ke long lai pu a degree Celsius bat ke bahiar ke long ar pu lai degree Celsius ke jing skam ke hau ke long ri pu pra na ke shispa ke jing hap slap ke long ar point iwe millimeter. Haba pai shanong ba shilong ke jing shit jing kreat ke sun beneng ke bekiu ke long ar pu lai ar pu ri degree Celsius bat ke bahiar ke long ke khandai degree Celsius bat ke jing skam ke hau ke long hinyo pun ri na ke shispa ke jing hap slap ke long 100 millimeter. Ke bahajawai ke jing shit jing kreat ke sun beneng ke bekiu ke long ar pu ri degree Celsius bat ke bahiar ke long khat khandai degree Celsius ke jing skam ke hau ke long hinyo pu saw na ke shispa ke jing hap slap ke long ar millimeter. Kajing batai kajing long ke sun beneng hatura shalong bat jawai ke sun beneng kandum lo op ke la bandon kajing tiat uper that haki babun ki jaka. Shawan poy shakabakut jong kethup kubor ngi nyepet yang sesi ni kini kimat bakongsan. Lapin long ye kajing rakis ni like road keri ha South West Garo Hills Riboy bat jawai hunin kesni. Kintaj ubak sustenance tun bakaroi kapa jong kejela Meghalaya kawanra ek jishlei hajorabat kedoi kijing ki bala bani surok NHAI. Aipor Kajantian National Council shiposi ye keswarkar halor kamati marpok Hindu handom Salman. Bat kintu Menteri Rang Baduk Keri Narendra Modi lagi seng san berthai ban peshan ke jing hak ke balai lain ke sispa na ke bentai kintai parlimen bat yeng darbar hau an ke jela. Te parlok katui la poi shaka bakut jang kethup kubor jengi menta ke janmiet haduk bangin dai syambiang bat pi la syai kesni kublei pi barok.